Kambeni no ithiite nambere na gwakiriria icigo-ini itiganite guku bururi-ini guku nao ateti magethie nambere na gicindano kia no ukuingira utongoria-ini. Akiaria na andiki a mohoro, muhuraniri wa giturwa kia ugavana Machakos na kiama kia Wiper Wavinya Ndeti ni augite ati Mutua ni aramuingirira uteti-ini wake guku akiuga muturire wake uri hatikaini. I'm telling the police to really take this very seriously, because like for me, I feel my life is under threat. I feel my life is under threat now for the remaining few days. I need protection. I don't know what he's planning about me, because he knows now he's not going to win. Mwena-ini wake Mutua ni atianirie miario akiuga Wavinya ari na itanya ria kumuthukiria ritwa kuri a Kenya o ndomwe na muingi wa Machakos. Ati wanasema maisha yao imetishia, ati Mutua anataka sijui kuwafanya nini, wanataka kuniharibia jina, kwa sababu wameanza kuona tayari imetangazwa ya kwamba tayari Mutua ameongoza na Mutua ndio atashinda. Nataka kuambia waachane na fitina na uoga. Wavinya ni uritie maafitha augite maingirire na matafanie uthuthuria akiuga Mutua ari na itanya ria kurehe hahu gatagati-ini ka aikia a kura. Ngiribotera Kameme TV, niĩ njĩtagwo Maina wa Mwangi.